Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Benim Müslüman bir tuğanlarım. Bize bilesler bir kança vakit ötüp ettim. Biz Celal'den buradan beni isteşken özge. Kudayım yerse köptüğün bir işarılarda gelecekte devam ötkörüyoruz. Bizden şöyle birinci, ikinci işarı öttü Kudayım yerse. Konkursta biz cariyaladık. Ondan sonra konkurstan jengüçülerdi biz tanıdık. İkinci işarılar menen umuraga barıp geldik degende. Oşanda sizlerge biz aytkanbız. Abdüşkür Narmatov ustazımızdı. Kuday talam sevipçi kılıp biz oşal Amerika'dan şu tayak zakaz bergen elek. Bunun bu bir tayak dep koyuyoruz. Turaş dep koyuyoruz. Turaş dep koyuyoruz. Oşal 100 ştuk zakaz verirken oşalına keldi barın kosetmeyle oşalar bölümet koyalım. Bu bir ыңгайлуулугу misal eğer tayak bolsa başka olsa bu kol orup kalat eкен da. Bunun ыңгайлуулугу şunçalık bir жеңил дейт. Жеңил deyip. Atayın materyal. Materyalda atayın iyilçeye eken. Bir adam şol rehabilitasyadan ötüp yürüngöngө çeyin 4-5 çeyin tayak sındırat deydi kevirlerçe. Kevirler misalı çalışıp ketip sındırat deydi. Kevirler ben uşul tayaka men күнүм kaldı deyip turup jinlenip turup sındırıp sarganдар деле болот deyip. Kıskası oşol bir tuğandarızın atayıp aldırdık. Oşuğa sebepçi olgan Allah Taala elhamdülillah birinci Allah Taala maktalar bolsun. Andan keyin Abdüşkür ustazdın oşol ıhlasman dağın oşol bir tuğandarız var eken oşolar barına raşılık bildirip koyalım dep oşol atçet berip koyalım dedik. Negizgi mesele oşol. Kudayım buyursa janakı biz aytkan ajekemiz oşo 2 kvartirani alıp bergen. Buyursa oşol kvartirada эми Kırgızstan boyunca bu 8-8'den keltur 6 rehabilitasyadan ötöt. Neydi bu rehabilitasyaga kelgende alар ne iş kılat, ne öğrenöt. Ben kıskaça bir şey aytып koysam bolot da эми. Celal'den. Алар келгенде мурун өз алдынча жашаганды үйрөнөт, бул таяк менен басканды үйрөнүшөт, компьютер, смартфондорду, IT технологиянын баарын үйрөнүшөт, жазганды, окуганды үйрөнөт бир айла алиби менен. Ошондой эле тилдерди үйрөнөт, кыргыз тили, орус тили, англис тили, анан иншалла муну буюрса араб тилин устазыбыз өзү баш болуп сабак өтөт, араб тилин үйрөнүшөт, анан ошондой эле Куранды үйрөнүшөт. Ошо динге тийишелүү маселелерди кошо үйрөнөт, андан сырткары өз алдынча өзүн өзү тейлегенди үйрөнөт. Бул тамак аш жашап, өзүнүн жумушун күнүмдүк жашоодо кадимки көзү көргөн кишилердин менен кошо жашай ала турган кылып ошону үйрөнүшөт. Андан сырткары ошол өздөрүнүн кийинки жашоосун алып кеткенге там спорт менен жумуш орундары эмнеге кызыккан болсо ошого жараша өнүктүрүп өрүшткөнгө жардам беребиз. Kuday mesela janakı men bunun emesini bildim de men. Jana konkurs kılganımızda Celal'den aytып atpay ustaz deyip. Janakı paroz bol bir-birinin jelkesinden karmap kelgenlerdi gördünüz mü? O desem Allah rehabilitasyadan ötken emes dedi. Allah jönökeli mektepte okuttu da жазганды окуганды үйрөнгөн, өз алдынча жашаганды үйрөтпөйт экен ал мектептердечи. Ошого биздин реабилитациядан өткөндөрдү карасаңыздар дейт. Misal bürösü kommersant eken misal bürösü özünçe firmalarda açıp alıptır degende. Kıskası oşondan bir baykadık da demek oşenti bular yok degende bayağı jumurtka kurgan bilbeyt eken ayında köpçülügüçü. Kartoşka açıgan bilbeyt eken 6 ay rehabilitasyaga kelip turup misal oşo Celal'dinler sebep bolup oşol kadimkidey jaşaganды үйрөнөт экен да. Misal mına Celal'din men жүрүп kaldım. Celal'din bilen жүргөндө кээде мен ушунун көзү көрөбү деп ойлоп калам. Kadimkideyim de basıp жүрөт экен баягы жерде. Бұл жерде өзүнө өзү ишенгенди үйрөтөт экен да булар иншалла. Кудай таалам кубат берсин. Кудай буйрса ошол бизге ким себепчи болгон болсо Кудай таалам ошол бир туугандарыбыздын баарынан Алла разы болсун. Башка эч кандай сөз айта албайм да. Алла разы болсун деген сөздөн башка эч нерсе айта албайм. Кудай буйрса көптөгөн бир жакшылыктарга биз себепчи болобуз деген үмүттөбүз иншалла. Алла разы болсун Celal'den. Кудай таалам сага да кубат берсин деме. Allah Taala inşallah. Kudayım diyorsa biz daha şu bundan bulacaklar ömrümüzdü. Sizlerge arnadık. Kudayım diyorsa çok işleşeriz Kudayım diyorsa. Çok rahmat. Allah razı olsun. Siz sebepçi kılıp kança kişiler sebepkер болуп атат. Ошол биз башка көзү көрбөгөндөргө жардам бергенге ошондой эле эгерде каалоочулар болсо дагы жардам берейин. Азыр мына Ороз айында ушундай жакшылыктарды кылып калайын дегендер болсо ошол устазыбыз менен байланышсаңар биз өзүбүздүн муктаждыктарды дагы айтабыз. Кантип жардам берсе болот, туура жардам берип, жөн гана балык берип койгонду эмес, кайырмакты берип, кантип балык уулаганды үйрөтсөк, бир жолу жардам бул бир күн жейт жоголуп калат да, жок калат. Эгерде ошол киши өзүнүн жашоосун өзгөртүп, өзүнүн жашоосун алып кете ала турганды үйрөтүп койгон болсок, бул эң чоң жардамыбыз болот ошол кишилерге. Ошон үчүн
каалоочулар ушул устазыбыз менен байланышып, биз менен байланышсаңыздар болот. Чоң рахмат. Бүт баары ким бизге себепчи болгон болсо, Абдышкүр устазыбыз, Асанбек ажекебиз барынан Алла разы болсун. Кылган жардамдарын, эксандарын баарын Алла өздөрү жагында кабыл кылсын. Amin inşallah. Barınızlarga orozonlar kabul olsun. İnşallah Kuday Taalam orozonu tolluk karmak kanday soğuptorda Allah Taala uada kılgan bolsa, o soğuptorga jetişүүnü bardığınızlar nasip olsun inşallah. Selamun aleyküm.